Abenshi muri twe umugoroba ugeze turi ahantu hamwe dutuje, twubura amaso tukareba mu kirere. Nyuma yo kuhareba bagira amatsiko, bahita batangira kwibaza ibibazo binyuranye. Ese ibyo mbona mu kirere byaka byaba ari ibiki? Byahageze bite? Ibibazo nk'ibi si wowe gusa wabyibajije, kuko n'abashakashatsi mu by'isanzure nabo bibajeje nk'ibi. Ayo matsiko kuri bo yahise ababera moteri yabafashije kutumara amatsiko natwe. Hari n'abandi bibazo uko byagenze kugira ngo umuntu ajye mu kirere ndetse n'ahandi kure mu isanzure. Ibi nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cya none, nkwibutsa ko ukoze subscribe ugakanda no kuri ako kazogera, ibiganiro bya Nunu Lover TV byakugeraho ku gihe. Naho jye waguteguriye iki kiganiro nkaba ngiye no kukikugezaho, ndi Noelo, nguhaye ikaze. Isanzure, icyanya rusange kigaragaramo ibintu binyuranye, birimo inyenyeri, imibumbe, ibibuye binini ndetse n'ibindi binyuranye. Ni kimwe mu bintu byagiye bitera abantu banyuranye amatsiko, haba mu myaka ya kera ndetse n'ubu. Iyo wubuye amaso ukareba hejuru mu kirere, ubona byinshi binyuranye birimo ukwezi, izuba, inyenyeri, ndetse hari n'ibindi rimwe na rimwe abantu babona bitambuka mu kirere bakibaza ibyo ari byo, bamwe bikabayobera. Uko ni nako byagendekeraga umugabo w'umutaliyani witwa Galileo Galilei. Gusa amatsiko yavanze n'ubuhanga yari afite bituma watangira kubitekerezaho ku buryo bwimbitse. Uyu mugabo Galileo yamenyekanye nk'umushakashatsi ku isanzure mu mwaka w'1609. Nibwo Galileo yumvise inkuru y'undi mugabo w'umudage witwa Hans Lipsch. Uyu yari asanzwe akora ibirahure by'amarinete. Mu mwaka w'1608 nibwo uyu mugabo yatangaje ko yakoze telescope ya mbere mu mateka y'isi. Ni igikoresho gikoreshwa mu kongera ingano y'ikintu gito maze kikagaragara neza ku bariho bakireba. Iyi telescope Hans Lipsch yari amaze gukora yatangaje ko ifite ubushobozi bwo kongera ubunini bw'ikintu ikabukuba inshuro 3. Aha ni naho umugabo twatangiranye w'umutaliyani Galileo Galilei amaze kumva iyi nkuru ya Hans, maze nawe mu 1609 atangira gukora telescope yagombaga kurangira ifite ubushobozi bwo gukuba ubunini bw'ikintu inshuro 20. Nyuma yo kuyikora yayishyikirije Sena y'umujyi wa Venice. Uyu ni umujyi uherereye mu gihugu cy'Ubutaliyani. Barayigenzura. Nyuma yo kubona ko ari telescope nyayo, ahita agirirwa icyizere, anagirwa umuyobozi wa kaminuza ya Padua. Iyi ikaba ari kaminuza yitiriwe umwe mu mujyi wo mu Butaliyani witwa Padua. Galileo iki gihe niwe wahise aba umuntu wa mbere werekeje telescope ye mu kirere kandi akagira icyo abona gifatika. Niwe wahise atangariza abatuye isi ko yabonye ukwezi, imisozi n'ibyobo by'imanga biri ku kwezi, amatsinda y'inyenyeri azwi nka Milky Way. Atangaza n'ibindi bitari hafi y'isi dutuye birimo urugori ruzengurutse umubumbe wa Saturne. Uyu ni umubumbe wa 6 mu mibumbe 8 igaragiye izuba. Anatangaza ko mu byo yabonye harimo 4 Jupiter's moon, amezi 4 agaragara mu kirere cy'umubumbe wa Jupiter, nk'uko mu kirere cy'isi tubona mu kwezi kumwe. Jupiter cyangwa Jupiter ni umubumbe wa 5 uvuye ku zuba. Guhera iki gihe telescope yahise ibingingo nyamukuru yavugwaga cyane ku isi muri uyu mwaka w'1609, ari nako amatsiko noneho yiyongeraga ku bwinshi ku bajyaga bibaza ibibazo binyuranye ku isanzure. Iki gihe barebaga mu kirere bakabona byinshi birimo n'ibyo amaso yabo atajyaga abona. Ibihugu byari bikomeye icyo gihe bitangira gutekereza icyakorwa ngo umuntu areke kwitegereza ikirere, ahubwo ashaka uburyo yakigendamo. Iki gitekerezo ibihugu binyuranye byarakigumanye, ariko ntibyahita bigishyira mu bikorwa mu myaka yaje gukurikiraho ku mpamvu z'ubushobozi bwo kubikora bwari butaraboneka, kuko muri iki gihe n'indege ubwayo yari ikiri mu igeragezwa. Kandi no muri iki gihe yabaga yarageragejwe, yabaga ikozwe mu mbaho na moteri gusa, bakanayambika air balloons, ibipurizo binini birimo umwuka kugira ngo ibashe kuguma mu kirere. Imyaka yaje guhita ibihe by'intambara z'isi, yaba iya mbere n'iya kabiri biragera. Nyuma y'1945 intambara ya kabiri y'isi maze kurangira, ibihugu byinshi byariho birwana no kwiyubaka, kuko byinshi byari byarashegeshwe n'izi ntambara. Gusa uko byiyubakaga ni nako byashakaga kubikorana umuvuduko munini, bimwe bishaka gusiga ibindi muri uru rugendo kugira ngo bikomeze kuba ibihangange kuri iyi si. Muri iri siganwa rishingiye ku iterambere niho igitekerezo cyasaga n'icyasubitswe cy'uburyo umuntu yajya mu isanzure. Dosiye yacyo yahise yuburwa, maze ibihugu bitangira kwegeranya abashakashatsi babyo, inzobere mu bugenge, isanzure, ubutabire, itumanaho n'ibindi bikenerwa mu ikorwa n'iyoherezwa ry'ibyogajuru. Ziraterana zitangira kwiga kuri uyu mushinga. Gusa muri iki gihe ibihugu byari bishishikaye muri iki gikorwa
ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Mu 1957 nibwo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zaciye agahigo zitanze Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki ya 4 z'ukwa 10 muri uyu mwaka w'1957 Abasoviyete bohereje icyogajuru cya mbere mu kirere. Ni icyogajuru bise Sputnik ya mbere. Iyi yabaye intsinzwi ikomeye cyane ku Banyamerika bifuzaga kuba aribo baca aka gahigo. Maze nyuma y'ukwezi kumwe Sputnik yoherejwe n'Abasoviyete, bongera gushimangira ko ibyo bakoze batanga Amerika ku nshuro ya mbere atari ibyabagwiririye, bohereza icyogajuru kindi cya kabiri cyiswe Sputnik ya kabiri. Hari ku itariki ya 3 z'ukwa 11 muri uyu mwaka w'1957. Muri iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zikigerageza gukora icyogajuru cyabo cya mbere, ariko nabyo bisa n'ibikigoranye. Umwaka w'1958 watangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zohereza icyogajuru cya mbere cyiswe Explorer ya mbere. Aha hari ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere. Nyuma y'amezi abiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongera kohereza icyogajuru cyazo cya kabiri. Ni icyogajuru bise Vanguard 1 cyangwa se Vanguard ya mbere. Hari ku itariki ya 17 z'ukwa gatatu 1958. Amezi ane gusa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete nabo bahita bohereza icyogajuru cyabo cya gatatu, nicyo bise Sputnik ya gatatu. Hari ku itariki 15 z'ukwa gatanu 1958. Aha byasaga naho kohereza ibyogajuru mu kirere byo bisa n'ibishoboka ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Icyari gisigaye ari ikibazo gikomeye ko ari ukohereza ibyogajuru birimo abantu, ibizwi nka crewed mission. Guhera ubwo ibitekerezo bitangira gukusanywa, gusa hibazwa ku ngano y'urumuri rw'izuba n'imbaraga rukuruzi ndetse n'urusobe rw'ibinyabutabire bishobora kuba biri mu isanzure aho bazohereza ibyo byogajuru. Iki gihe Abasoviyete bo bari baragize igitekerezo cyo kohereza ikindi kinyabuzima kitari umuntu, bakacyifashisha bakora iyi nyigo yabo. Uribuka icyogajuru cy'Abasoviyete twavuze cyiswe Sputnik ya kabiri, icyogajuru bohereje ku nshuro ya kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikigerageza. Iki ni nacyo cyagiye gihawe ubwo butumwa bwo gutwara ikindi kinyabuzima kitari umuntu. Aha wakwibaza ikinyabuzima bohereje. Iyi yari imbwa yakuwe mu mihanda ya Moscow ijyanwa hazwi nka Baikonur Cosmodrome, icyanya kirasirwaho ibyogajuru kwifashishwa muri iki gikorwa. Iyi mbwa yaje guhabwa izina rya Laika tariki 3 z'ukwa 11 mu 1957 ubwo icyogajuru Sputnik ya kabiri cyahagurukaga. Iyi mbwa yiswe Laika yakigiyemo, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba zitsinzwe bwa kabiri bazitanze kohereza ikinyabuzima cya mbere mu kirere. Iri higanwa ry'ubuhangange ryakomeje hagati y'ibi bihugu. Icyari gikurikiyeho ko ari ukohereza noneho umuntu wa mbere mu kirere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze gutangwa ku ntego inshuro ebyiri. Kuri iyi nshuro bifuzaga kubigeraho ari aba mbere. Nyuma y'imyaka 4 bahatana nk'uko twagiye tubigarukaho, Umunyasoviyete Yuri Gagarin yabaye umuntu wa mbere woherejwe mu kirere mu cyogajuru cyiswe Vostok 1 cyangwa Vostok ya mbere. Aha hari ku itariki 12 z'ukwa 4 1961. Iki gihe yari afite imyaka 27 y'amavuko, maze uyu musore ahita atuma Abasoviyete bongera guca agahigo. Iki gihe Yuri yatumbagiye ku ntera y'ibirometero bisaga 326 agaruka ku butaka amahoro. Igihe gito namaze mu cyogajuru mbere y'uko gihaguruka, ndakeka ko nta kibazo nari mfite kuko n'abashakashatsi bari babanje gupima kandi nabo bemeje ko nta kibazo. Ikindi kandi ntabwo nari mfite ubwoba kuko n'ubusanzwe natwaraga indege mu gisirikare cy'Abasoviyete. Irushanwa ryarakomeje hagati ya Amerika n'Abasoviyete, maze mu gihe kitageze ku kwezi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zohereza umuntu wa mbere mu kirere. Uyu ni uwitwa Alan Shepard. Hari ku itariki ya 5 z'ukwa 5 1961 yajyanywe n'icyogajuru cyiswe Mercury. Iki ni icyogajuru cyitiriwe gahunda ya Mercury, ni gahunda yo kohereza umunyamerika wa mbere mu kirere. Yari gahunda y'Abanyamerika. Gusa Shepard nk'uko babivuga ngo yashatse kugira akantu k'ubwoba, ariko yihagararaho bitandukanye na mugenzi we Yuri Gagarin. Ndibuka icyo gihe nari ndimo nivugisha nta Amerika n'ibindi igomba kubikora nanone. Nkiri muri ibyo numva pilote aravuze ngo nimutangire igikorwa cyo kurekura icyogajuru. Narakebagujwe ndeba hasi no hejuru, ariko ndavuga nti nta kundi reka akazi gakorwa. At this beautiful rocket and thought, well, okay Buster, let's go and get the job done. Nyuma yaha
hari hakurikiyeho gutekereza indi mibumbe ndetse n'amasatelite naturel nk'ukwezi kumurikira iyi si dutuye. Ibi baje kubigeraho mu mwaka w'1969 hari ku itariki ya 16 z'ukwa karindwi mu cyogajuru Apollo ya 11. Ibi byabaye ubwo umugabo wamenyekanye cyane nka Neil Armstrong yakandagizaga ibirenge bye ku kwezi, ari we muntu wa mbere ubikoze. Iki gihe yari kumwe na mugenzi we Edwin Buzz wakoraga akazi nk'aka pilot cyangwa se ushinzwe gutwara, mu gihe Neil yari kamanda. Aba bagabo bakigera ku kwezi bahise bahashinga ibendera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze inkuru itaha ku isi ihereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC ku cyicaro cya NASA. Iyi yari intambwe ndende Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteranye ibindi bihugu ku isonga abasoviyete bari bamaze imyaka itari mike bahatana. Neil Armstrong akimara gukandagira ku butaka bw'ukwezi yahise avuga ijambo rigufi, gusa rikaba ari ijambo ryahise rishyirwa ku rutonde rw'amagambo akomeye yavuzwe kandi agahindura byinshi kuri iyi si. Iyi ni intambwe no ku muntu ku giti cye, ikaba n'intambwe nini ku kiremwa muntu muri rusange. Aba bose bakoraga ubu bushakashatsi, ibi babigezeho nyuma y'igihe kinini babigerageza byanga. Urugero rwa bimwe mu byogajuru twavuga byagiye binanirwa gusohoza ubutumwa bwo ku kwezi harimo icyitwa Explorer 33, icyogajuru cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyoherejwe ku itariki ya 1 z'ukwa karindwi mu 1966. Hari ikindi cyogajuru cyitwa Cosmos 60, ni icyogajuru cy'Abarusiya cyoherejwe ku itariki 12 z'ukwa gatatu hari mu 1965. Hari n'icyogajuru cyitwa Ranger 6, ni icyogajuru cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyoherejwe ku itariki 30 z'ukwa mbere mu 1964. Hagiye hoherezwa ibyogajuru byinshi, gusa bimwe ntibibashe kugera iyo bijya, ibindi bigaturikira mu kirere cyangwa kuri launchpad aho birekurirwa. Ibyogajuru byagiye bikorwa ku bwinshi kuko nk'abasoviyete ubwabo muri gahunda y'ibyogajuru bise Cosmos bakozemo ibyogajuru bibarirwa ku 2750, gusa byinshi muri byo ni byagiye bikorwa n'Abarusiya. Igisa n'icyari inzozi ku bashakashatsi cyo kugurutsa ibyogajuru kimaze kuba impamo, nibwo noneho hatangiye igeragezwa ry'icyo twakwita gutera intambwe ndende, maze abashakashatsi bo mu bigo binyuranye batangira gutekereza uko bakohereza ibyogajuru kure y'iyi si dutuye bakajya no ku yindi mibumbe. Ku rundi ruhande ni nako ibihugu binyuranye nabyo byahise bitangira gutegura ibyanya byo koherezaho ibyogajuru, nabo batangira batyo. Kuri ubu kuri iyi si hari ibigo binyuranye bikomeye mu bijyanye no kohereza ibyogajuru. Bimwe muri byo twavuga nk'ikigo cyitwa Roscosmos, the Russian Space Agency. Iki ni ikigo cy'Abarusiya. Hari NASA, the National Aeronautics and Space Administration, ni ikigo cy'Abanyamerika. Hari kandi ikigo cyitwa ESA, the European Space Agency. Iki ni ikigo cy'Abanyaburayi gihuriweho n'ibihugu binyuranye bigeze kuri 17. Bimwe muri byo twavuga harimo Autriche, Ububiligi, Denmark, Finland, Ubufaransa, Ubudage, Ubugereki, Irlande, Ubutaliyani, Luxembourg, Abahorandi, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Switzerland ndetse n'ubwami bw'Abongereza. Tuvuze bimwe muri ibi bigo bikomeye kandi ntabwo twakwibagirwa icyitwa CNSA, the Chinese National Space Agency. Iki ni ikigo cy'Abashinwa. Hari kandi ikigo cyitwa ISRO cyangwa ISRO, the Indian Space Research Organization, ni ikigo cy'Abahinde. Hakaza n'icyitwa JAXA, the Japanese Space Agency, ikigo cy'Abayapani. Aha, igisigaye giteye amatsiko ni ukumenya umusaruro wavuye mu ntambwe ndende yaba yaratewe ikarenga iyi si yacu ndetse ikanarenga n'ukwezi kumurikira iyi si ikajya gukorera ubushakashatsi kure y'uyu mubumbe wacu dutuyeho ari wose. Uku guhitamo kuba ibiremwa bishobora kuba ku mibumbe inyuranye mu ihuriro ry'imibumbe igaragiye izuba hari aho bigarukira. Tugiye guhitamo aho gutura tugendeye ku mibumbe twegeranye, hari Venus, gusa kuri uyu mubumbe ntitwahatura kuko hari amaside n'ubushyuhe bwo ku gipimo cyo hejuru, na Mercure nayo ntibyakunda kuko yegereye izuba, irashyushye cyane. Yewe twanagerageza kujya kuri kumwe mu mezi y'umubumbe wa Jupiter, ariko naho ni kure cyane. Rero niyo mpamvu twasanze amahitamo dusigaranye ari Mars yonyine. One option if we want to become a multi-planet civilization, and that's Mars. Nyuma y'aho ikibazo buri wese yasigarana
ni ukwibaza ati ese ibi byakorwa bigakunda, ese hazakurikiraho iki? Ibi n'ibindi byinshi wakwibaza ku isanzure ndetse n'ubushakashatsi bunyuranye bugenda bukorwa, tuzagenda tubigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Kanda subscribe, ntiwibagirwe no gukanda kuri ako kazogera, ibiganiro byacu bikugereho bigisohoka kuri Nunu Lover TV. Jye waguteguriye iki kiganiro nkanakikugezaho, ndi Noelo, Imana ikurinde.